Kuhmen ko parabi mentakasni kabalang garaki ya kasni kejengkiu jung Yesu syabneng hadin sau busni hakaba ukenran ulamipan ulapau gibun kirukam bar gibabun gud ko banglios ngau na kejengkuli na ka kam ki postol urang tho udai Lukas kena kadau la banong hadin balai thoi ke jim jung Yesu la beteng man tho syuru syapang kinong buat jung Yesu syapang ki kam ki bakta kinong buat jung Yesu ki lale bat ke bagi lale tiga moloong ni bala ai nam ni kini kodru away riu krau rumau tho au riu krau la dang tho ka city show chief minister chawang ka state Meghalaya klempe bar khoi ki media kin sakwa banyu I ya kata ka jin tho ba submit au chief minister ya ki ka ya ki jin tho ka jina tikum daru ban pendon bor ya kini kam Lukas ula tho au Theophilus wang tho syapang kini ki baro ki bau Yesu la sedang ban le ban hikai hadu kasngi wala shimno yu hadin bau ai ka hukum dau mesti makoi haki apostol ki bau la jin bad haki ula berpawi ladi daki sabut ki babun bau hadin ke jing syastom ke jing yap chu daga bau pau haki jen sau peu sngi bad ula kren haki syapang ka himau ble bad kadba udang don bad ki ula hukum iki bakinom leino na Jerusalem ndai ban up ya ke jukolar jemupa ya ke bau loong Pilius ngau ba nanga na ba Yohanes ula pembaptis daga Henry satang kadiat sngi un sa pembaptis pi dau mensim bakoi de Paulus Lukas thoi kini loong sisa kini ki bakoi kim dei ki batamai ladon ke jing kren ladon ke jing lap ke jing yo I yo trai kejing sngew yu trai kejing bam baru trai tikam de ke kejing yu I rengai kede kejing sya ba hadin kejing sya stop ba de Yesu bayap tikane kolong kejing sya ka bakrautam jom ka history ba Yesu kila lebeng kila peniap kila sanar penayu kila tebu Henry ulami pat kita kalong ke cimaya ke bakrau tiya kini kekam umla ban sikubum umla ban susngam jar dei ban sakhi te hang ketawang bau Yesu la batha ya ki apostol kumno ban le bakim dei ban mi na Jerusalem tadi tu bagi dia mesin bakut. Anda mesin bakut wan hiarap apa rezeki. Kisah yang sakhi yang kisah lek satlak pertai. Sedang di Jerusalem. Kata kalong kejing tho jong Lukas. Penius ngau kejing tho jong Markus. Ubala tho ke gospel ke mentereski. Kede ke juhi. Hagaba utrai ulah hukum iki khile chasadla kapathe batu yala pika gospel agi jing thabro shiwa un kiu shebneng kade kata ka hukum banyala pike banyala pike jing job joka pop persya agi jing job persya ka pop banyala bakadon kecing kermen ya kecing ya banyalap ya kecing long sipara
Bangin long sisya hapo kata hima ke cublay sedang dengan ni pertei bad usalum lang biang ingi banyalap ya kajing kentiu ya kalong beriu man beriu ki hok kisot bad kani kekam jong kajing yalap yung evangelization kampat sange hadu mentar kanu kabalang kawasange banyalap kata kalau kabalang kabayap nama kaya lek persya ya kini ke hukum ke bau jisu urang kile wada pangakren mentaru ngayalap ipi ngayatu ipi piru pide banyalap pide tu bat kei banyalap bangi lelong ke bala light load nagapot lama pingi lap diang ingi ku bangi long la job persya su ikrei ya ke sni borok ku malaong no jisu la da pialap la pingei debat pembaptis bat salayim henry ubom ngei en sa penrem bat kidon kita kisin bat sisya kijing ong jong jisu kita kisin ki pau deng kreng kei kita kisin persya yok su ukrei namaruk su ukrei syong thai ublei hadien baula job yok su ukrei shimla shimno na su ukrei ya kata kemon balai loy ban sngap char henry ublei wadap ta kijing krau jo kijing ie ya kijing thau jo u what yo su ukrei what yo lucifer ula ai kemon lai loy bakin petenge kam juki ban pensyoi ki wepa nagalian jong u lucifer upersyang banyalap ya kata kubor jong upersyang ban rung ka dudut jong kibriu ban syong ka dudut jong kibriu ban syong ki jimut perkat jong kibriu ban penduk jong kermen ku bangla syaiong berbor agi tu kana jonga badon sauteli gilenti ke bau kusui krei du penenkam gilenti ban tek merawingi kisdang kada kitin pereng dau di barkhoi di deception division diversion but discouragement kini gilong gilenti jong kusui krei deception uthok kusui uthok ini ki babha wong em kam lele kam bahar itu kam long ya ke pasti wak kani ke giri babha pi na gini ngi hap ha ke riam jong su uthok upen internet iki barok uksu uthok ngi menta lemba ka internet kata ke ka lenti ke bok su upen kam pi apa ke youtube don ki babha kim ju kren ke basniu ke babha khala bapnya pa pra la mi blood kita keleti ke pengno so di ponan kam ya kene kam medium of communication ki ong ka internet hi tingi hablong ki bahusiar banong susah thok rumah nagalian jongu jisu am pide banda jet khau pide ban discern da tenju la ki pabio pi sneu ki long ki badai kum ki kon kristan ki basyai ngidei badlong balong alert ngimdei basyakan oi tia hok su ukrei lo ngidei ji tu khana beret botok sui ula lum dia ka dorbar di sui baro bad ula ai ka ni ka agenda bakumnu bangin wanra biang ki beriu aga hima jong sui bon kila leje mani bon kila leje retreat kila leje ya ke convention kila ino ya ke hima jong sui kila duai ngasem kila pule ngetin jublei te ngim don jaka shu te wong lu su yang ba tu ya ai jingut mata kumnu ngin le bangin yo rung biang bangin yo biang ye kidong bun jengi ti nagaliang jong kita ki member jong takan huon jong iksuit
la ai jemot we ong ngin ai yu briu shibun ka spa ka pheo ngin ai ba un terus pa bad usaklet yu blei sui rang bawang kata kasudehi tamba kampat biang kata ngin ai yu briu ka chi su ba bali pucat hagabam kati kakiat ngin ai yu briu ki drugs ngin ai yu briu ya ki su ba jong ka jing klemran jong ka shongkai shuman jong ka long ka thailong setrang hadu bau daklen tok sui rang bawang kataru kadon kami tembang pada sui hap ngampat suhun ti wei yang wei sui kun sui kena wang ngat kum jing sung thu jangati ngi de ban le sitom ban lej ban rung ban sa haki yang kesep haki dak nut ki jemut berkat jadi beri nang tu no po tre suggest keren tenru lada ki demut ban lipai chum le wang em wat lipai tang buon belai ke por wat kala pemut menta ngin ong na po bad lada ki dei ban le chatai ngin dai bet chene ngin pen thaba no shwe pa nagalian yo tok sui ramba ula yeng buat long yeng berkoi ki thap ti no ya ke jing ajimut jo no sui kena bat sisa tok sui ramba long nu khi menta ngapai pi le shong hagadon briu shong ke jimut berkat briu wat mi no anang ta hadung hi de job bat sisa kalong kumta yang ai piru uksui umpat shong thai udang thok ini deception division pat pra kejede jingi yang sem jede jingi bat parang trei ha ki kam bijam mengibat ha ki sedang ki thau pat pra ki parti kumta penyepher diversion baklai kathong bagi depan ayu blei im ai shu yu blei kathong bagi dia berkongu imei pa lene bagi mik pa kin pendep kamram mir kamram kpai ki kun amla unju pendep shu la pen baklai kathong la divert sewe pat kata kari ka kamram itu pat khadu khadwai discouragement ban pendu jekamen bon ki jing du jekamen lu i bet tangi ki jing bombiang la so thu ba kan laong ba la persang turum long om yu i ki jing ba ki bau blei la le ti kita ki long keleti bok soi dan dari Yesus ke gospel bom tu kasngi wong no ngab ha kini kita kinyai senran ya gitu ki bangai agar teng junga kin beno ki soi kin kren ki tien ki batamai kin ra ki besain badala ki de bandi kabi kin dong persneu yaki kin bu ya ki ti ki bapang bad kitu kin koi kran te kamot kata uji su aba ula pha bagi le yalam ula airu kabor ula airu kabut ya ki ai ban yalam ya ki shisha milis shem bah abau jisu yang maju Pilatus habala kali jisu melang usim jisu ang hoi ngalong usim naga bantakan ni ngalawan ke partai ban yang saki ya ke shisha Pilatus bau juduan ke shisha wang ke shisha haga sici jong Paulus apostol syaki Efesus kalnang banriu kat wa sheu terter ni iba nagalian jong Paulus apostol uai ya kita kilenti kumno banele thamai uksoi kidon kilenti wang shimyo panpo kum ke shisha shimyo ke jinda sadem ka hok shim ke jing sobjat ban yalap ki kubor babha ke jing suk ban marek
Shim ya kasti kepada kejingit. Shim ya kejing sop kli. Shim ya kawai lam kepada ketin jubilai. Banlek persyayu usul. Tingi don dika solution. Kumno banyalap, kumno bangen im. Ngidon dika lenti. Rai de mangi ki Kurdistan ki bom patiau. Ya ke ei baktin jubilai ke hikai ni. Nama usul knyo. Tangsu yalap ya ketin jubilai. Ngilai iya kadis akaduksa. Bakumno bau jisu syapan syoy. Hapo ri kenca. Jisu kumno job yuk soy. Dai ka ketin jubilai. Dah ka ketin jubilai. Habalawan ra ada kita kimau yo ong jisu ban perkelakpu. Nagalian jong jisu usai nak kitab Deuteronomy. Wang dai tang dau pu bau riu nim la tho. Andrei da ketin ba mi nak sintur jubilai. Lai de ka solution. De mangi ke ibam sim ni kata juga lenti bau jisu la hikai. Kumno bengin job tu krei. Dangi pulik tin jubilai kat somne chok sa angi. Deu usoi. Tawa ki jing wan jong ban somne usoi. Lapan koi ki jing mon perkat jengi. Lai jing kemen lai jing kermen ngi. Don ki por bengi pulik tin jubilai isuk kemen lu kata-kata. Na ei kami. Kado nu jingi ka sat kemen ka rengsi kenji. Namar ka de kane. Bagado nu jingi kwa. Ya ketin jubilai. Ngim ai te ya ketin jubilai. Ya gelenti jubilai. Tena kene daw ha kene ke jingkiu jung Yesus sebneng. Uhikai betai ngi ba jengai nangi. Wangan ye dor ka papia do bana wai na ko pertei. Ke jingkiu jung sebneng kalong tang ban peti ye ke buram siem ke jung. Han reu don rekat bangi. Kamdan don rekat bangi de ketin ke jung. Ketin ke jung ke bau dak ong halor keduan man ba ngi kenyamas. Tu shim batu bam kene golong ka met janga. Tu shim batu di kene golong ka snam janga. Bad la pipet ka tu ka kaki kentin. Jong ke jing penkela. Malayu tu shim batu di kene golong ka snam janga. Na benta ka jing ma pigi pop. Sahab. Pi Pila ju berkat em lagi ketin juga ju penkela. Ya ki bala ong. Bale le penkela ya kam ya pu sya ka ber trai. Ya ka stam ju trai. Kade ke jutam ke becemai. Na ka bentak ke ma bi kuat. Ke jing job yu tu kre. Man ke por bagi keno ya kini ju blai. Man ke por baguan ni mane ba sngap ini ju blai. Ke belak keno dul do lo keduan. Lada gede ke jing pulih naga tin jublai dan ni kajing leniam bade hi tin jublai uksoi kunyo te idei ban lai na galenti jong uksoi ngelius ngeu na kajing puli ka baar ba katnu balai thu ingi Syapang bau play utrai jingi uji express pa jom buram UIP yau mesim kejing start kejing penpau syai ha kejing tu yu ba anda lapan syai lagi khmat ki don lo jupi sangap ba anda lapan syai lagi khmat ke don lo jupi pelan kene don lo jingi ro don khmat ngiran kamar pensyai ngai ke diri khmat ngabdon wi rumal banyat balik namar kadon tenteng ke jingbit kleng tenteng akta sinistai la tenteng ta ki pum ngiran kamar nyat hapen syai khmat ya ki khmat bagi khmat la jong la don ni tigat barung tu pi kwa ban weng no kwa banyat kumtaru Paulus apostol no Anda lapan syai khmat ka dunut jupi pindup tip kei kata kejing kermen persyai uksui no uksui penduk jing kermen
away na kadi discouragement Henry ublay penkermen ini pidei ban pindup so pitip tu kata ke jingkermen syakabala khodipi ke gis baba jog jiyo paten bodan buram hi kemod bau jisu la ingi kat baba kum ka kme pa kibla trai shitom kibla trod ya katin kamau kibla dutia dudam kila kan show kan diam Syai kira bandra na kila yap kimare Syanu kata kaspa kin ai kikun ngilai jiki yang kisah mentawan kerku ngala dep kumba syajar ars pak yeng sa kumba ars pak yeng mentau senam ngalai marwai agi jiki kuyeng kadno ngasau kemen badon balsim syudiru ban apa jiki kuyeng don katu kadi yeng tiba isi pen balik darwan sis pen wet ini don mas pen apa lagi kon ngi kendu te ngi ba don ki yeng ki don ki Pakistan jingi ba don ke jaka kuta klasna ki yeng kesen ki kemi ki pa manjua kadi khlau ba kana mansong te ki thiet ki wan thiet chini bisa ban thiet chathai mau khar chathai lai krap wan thiet chini wan thiet kata ke jaka kuta kan or batat ba hare menta na pilih wat hajar lai hajar Mio syuru pi siswa kot pi kani ke jing yok pateng kepala ai bagi kemi pagi don syai ki ai ki kon ki ti Paulus apostol keren kata menta wong ba hidup tip da yang ada ke jingkemen syai kata kepala khot pi ki lagi baba jong ke jing yok pateng badung buram jong agi rukun Bat ka kata ke cikrau bom la theo cho ka bor ke chu ba hangi ki bangai kat kum ke cing trei cho ka bor ba krau chu ye ka bau la pendep how chris man bau la pen mi pan ye aga jiap te Paulus apostol wa kaspa ba jugi ka de ka jing mi pan chu khon chu blai bat ka jing le chu ban kiu sebeneng ban pentre kata jaga kajin tiet jaga kabdei tangan ke perthei banon ka himaju play Henry kajing tiet jaga kade habneng abangi long Kristan Jisu long ne kata haga gospel ketum Yohanes kal nang khat sao khot ke ban kong terte wat kuslai wat snudiau tu ngay hau blay bat tu ngay hanga hayingi pa janga du chibun ki kamra ngari kre jaka na kabanta jumpi bat hangta ka bangadon pinya don la uji su lapan kre yangi wa bangai janga unam yam baba mi kedo janga pedi kasnam janga u emanga ngapa tau ngat permipa du kaskedo undon rekat ban ngah beneng wat cuai ka hima beneng badi ki berkoi sai pi wat kamai gaspa jogani pertei haba kaknyang bat kasarang dilaban penjot udang tu laban tu wat cua kamai cua gaspa neng ke gini gedien di utara jungi kede kata ke bangin yo ban kamai ban yo rung hat kam neng Paulus apostol uang ni kata ba ngide ban yo kata yo pateng benar-benar juu hakir koi hake kata ka bakrau bom la theo juga bor juu hangi ki bangai kat kum ke jing trei juga bor bakrau juu ya ka ba ula pendep hau kres mentah ula penmi pat ya kat kita ka bayap bodok syong ibu kati kemon jung hak beneng halor baro ki bor siem bat ki ikhtiar kejing klain bat ki bor sensyar
badalor ke kerteng barok ke balak ban ai. Om tang akan ni ke juk mentas ngap Paulus apostol wang. Hagapor bau thoi ke ni ke siti syaki busas. Om dei tang akan ni ke juk jingi mentas. Hane ke juk barok. Pi kena kena daun yo i ba ka balang Kristen kam ju tron ri. Ulai basta da su pen kharu pen ya peru kandiat. Ndai tak balang Katolik. Kiwi ki balang. Kiwi balang li kilong agresif ba. Apori India don kene ke jing persyak. Namar ba kini kiwi pen ki balang. Ya ke balang Katolik si kisotu bangilong ka organized religion. Organized church. Hari kini ki balang simet kini ki balang. Kiba sisa kiamat yo Kris. Ukris ba yap ubalami pat. Kikwa ba ni yalap. Pitrai utu bahalan taya. Yo no mosong usu halakai. Udon lagi jong ke isu. What you penyu? Ngingim nut teman lek bahadak di penaru. Isu lek kum tu. Rebu kayau ya. Hi kani kecing yalap ngatrai ke dikata yalap namang isyam ya ke bak kerpang ke kubor ngide basang urem mangi ngisuan ni mana ilai no ngimpen iru bagi log Kristen tengkat bagi pedi abangi wan yang mana pemersi ndaya kiau ngihat ke jagat tre jungi perkom le jungi ngisu le tanda perkom dikani kejin khot jom ulai yang ai pi menta bawang nu bala penmipat guna ka bayam bad la syong mentang ti kemon jom ulai benbor tin rei ya kani ka boy kani ketiar ju kam de tang ka juk ka ba uji sudang don henrei haki bor bokot haki bor siem jom te dei banyala Iyalah, itu yang kecil cukup lei, kecil cukup lei. Kini kejuk rey yang kejuk ke bangsawan, barulah pendem ya kiai baro aku kicat cukup, barulah thung yu ukledo, kalau kiai baro nak bentah jong kebalang kemet cukup, kecing pura, ta bola pendap canai ya kiai baro. Ti Paulus apostol wang ba kani kejing pura kawan lamba kejing mipat jung Jesus Christ bar kejing kiu jung usya beneng balas tang ke hima jong ublei akan dipertei bad ya keban perjanai ndang di benlei nang tu blei jung ci punya rapingi bangilong Kristen missionary Jesus long kile banyala halake jong bentang Halo ke jong gerkam ngila banyalam dah ka ketin kejungi ngila banyalap bagi kam kejungi ngila banyalap dah kejing ai so baha kejungi bata kejing le sebon kejungi hagi bon gerkam ngide ban lumlang ye kita kibor ki lat ki lenti don ki bala banyalap dah ka bagi duai dah ka bagi yalap ke ketin jublei don be yalap dah kejing le baha ki we tin Katolik jing long Kristen bijingi kuma ong hi da manore ngide banon ka Bible ka ba em ki belai ke ki wei pat ba ki i yangi ki de ban boleh ya Bible ya ka tin ju belai ke jing tho ni kan pau lepa jungi ke tu belai ju ji ka ku ko to igi undu semaringi bangin long Kristen ki bas ngotu bangim de ban siapan oitia hauksui ngide kita kiban job rengkat bu Yesu bola mipan ngin job kini pertei ban sa job rengkat bu bandon bu berengkat bu habeneng enero yo Jesus Christ